Un glorioso mainta pavo. Recibí, Señor, su bendición de gran forma de vida, de hogar, de familia completo y para turbo amistad, contacto y oponente. Nos tema pave mainta ta titula pa nos ta uno. Y Señor, su palabra te instruínos de la siguiente manera hoy. Ahora no te cuenta de judío o no judío, cativo o gente libre, gente hombre o gente mujer. Pa sobra, vosotros nos pues ta dor de nos unión con Cristo Jesús. Gálatas 3, versículo 28. Un día consecuencia nan que entrada de pica a 13 cune de humanidad ta desunión y división. Promé que su entrada pues gente tabata de unión perfecto con Dios y también de nan matrimonio. Sin embargo, directamente después de a peca, sin tabatatín un encuentro con Dios, y acaba nos parientes nan a descubrir que nan a quebrar un lazo de confianza. Pa sobra, nan a reparar que nan tabata sunu, miedo adrenta de huega, y nan a busca caminda pa esconde. Y en el momento de encuentro con el Señor, es a comenzar a tirar falta ribe otro. Y así la división estaba completo. Esa aquí te llevanos a una conclusión preliminar. Esta, que desunión es consecuencia de falta de fe y of confianza. Y división es resultado de acción correspondiente. De otra manera, bisa, desunión está en el momento que nos cambia amor mutuo. Esta es amor para nos creador, para preferencia personal. Egoísmo, pues. Y división está en el momento que nos cambia gloria para con el Señor, que eso merece, para gloria personal. Con otra palabra, nos por comprender claramente que desunión y división ta consecuencia primeramente de quiebro de nuestra relación con nuestro Creador. Tomando eso aquí en cuenta, nos lo comprende ahora y con un día propósito de sacrificio de Cristo Jesús para restaurar nuestra relación con divinidad en su totalidad. Y así Jesús mes a expresar en su oración relacionada con eso aquí. Esta vez así aquí. Mi no tarea solamente para estar aquí. Esta su discípula. Mas también para estar que por medio de nan palabra lo quiere de mí. Tata, marinan tur porta manera abo ta den mi y a mi den bo. Pa asina nan porta den nos. Pa mundo quiere ku abo amandami. Mi adunanan e gloria ku abo adunami. Ya nan porta manera nosta a mí, den nan manera abo ta den mi. Pananta den mi, ya nan por vira completamente uno. Pasinei, mundo ayasa ku abo amandami. Y astimanan manera bo astimami. Juan 17, versículo 20 e 23. Mi irmão,
Saco Jesus arroga su tata den cielo caba pa nos porta Maneira eta uno com nos tata den cielo. Na momento que nós analisar a união de Jesus com nos tata den cielo, nós lo descobri que estava tendo fé genuíno dentro esta etapa. Estava a aceitar tudo lo que su tata estava a ordenar e of instruir, sem questionar. A ver, sabe que o desejo ferviente de Jesus está para nós estar uno e para medio e para motivo ela dona-nos sua glória. By the way, você sabe o que significa dona-nos sua glória? Dona-nos glória significa dona-nos de conhecer quem está. Pois no momento que Jesus adona-nos a glória que su tata adone, está o conhecimento que o tata tem de Jesus. Ela passa over para nós. O tata sabe que Jesus está confiante e tem confiança plenamente dentro e genuinamente. E está assim tudo o que o tata mande. A ver, para nós por criar e manter união e para nós por eliminar divisão, nós mester profundizar em quem está Cristo Jesus. Kiko significa para nós e com nós por ter uma relação estrechamente com Ele. Com nós tata do cielo e com o Espírito Santo. E banda de esse com nós próximo. Nossa oração, Senhor, dá-me para sacrificar por estimar Cristo Jesus, para assim nossa relação com Ele, para meio de Ele, porque da restaurar completamente. Dá-me para o Espírito Santo que guia-nos para que a união que está essencial de nossa relação com divinidade e humanidade em sua totalidade. Amém e amém. Acorda, meu irmão, compartilhar, comentar, like e subscrever. Bendição é mensagem que te chega-nos por meio de Bo Canal e Palavra Atualizada.